бурдем рӯи гилем меоянд. ягона намоянда аз кишвари мо миёни гулдухтарон боқӣ мондааст. варзишгар бонуе ки алон рӯи экранҳои мост. Мадина Қурбонзода гулдухтари 16-солаи кишвари мо бо нияту ормони нек қадам мезанад сӯи сабқатгоҳ ва довари марказ Мурад Курбанови туркманистонӣ ҳардуро муаррифӣ намуд. садоҳо низ хеле марғуладор ва буланд ҳастанд. дастгириҳои зиёде ба ифтихори варзишгарбонӣ. як талош аз ҷониби ӯ дида шуд ва оғоз хуб аст албатта. мавқеъ меҷӯяд, вале бубинед руминиро чӣ гуна ба пеш ҳаракат кард, вале худро раҳо мекунад Мадина Қурбонзода дар ин навбати ҳамла ва сариостин гирифт. ба ҳар ҳол варзишгарбонии кишвари Руминия Кристина на нишонӣ гирифта хато рафт. Қурбонзода ҳоло дар дифоъ низ ҳунари хуб нишон медиҳад. худи ӯ барои доштани гиребони рақиб рафтааст. тобиши зиёд ва акнун кореро бояд анҷом дод. На, рақиб пешдастӣ кард. ҳис кард ки хавфу хатар барои ӯ бештар шудааст. Мадинаро бубинед. ин партофти ӯ хеле хуб буд ва бисёриҳоро ба по низ хезонд. нафас тоза мекунад Қурбонзода. нерусанҷии хеле шадид. ай аз даст берун рафт. олӣ аст. Мадина идома биде. ҳамин гуна рақобати гулдухтарони моро интизор будем ва Мадина Қурбонзода ба мо нишон медиҳад чунин ҳунари фавқулодаи гулдухтари тоҷикро рӯи гилеми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. ҳоло кашмакашиҳо хеле зиёд аст. кӯшишҳо бар маҳал пай дар пай дида мешаванд. огоҳӣ ба Кристина. мавқеият аз ҷониби Руминӣ. акнун кор ранги дигар аст. Мадина ҳадди ақал бояд берон кунад рақибро. ҳалқа зад ба пои рақиб, вале дар он ҳолат истодагарӣ намуд. бештар ҳамин усул ки сари зону нишаста тариқи китф аз сӯи китф аниқтараш рақибро фуруд меоранд. ҳамин усулро Мадина дар машқгоҳ суфта кардааст. хуб, ҳолати боз ҳам эҳсос овар. сари зуну боз ҳамон гуфтаҳои қаблӣ, вале ин навбат аз хати ҳамла рақиб дур шуд.
بسیار عالی، سرعتی خوب بود و انتظار میرفت که این نوبت نتیجه به دست بیاد، اما حالا ورزشکار بونی رومینی هم خیلی در حالت آماده باش قرار دارد و زیرک است. البته توجه و تمام نظر سوی همین گیلم است. باز هم توپیش داد، رقیب رو عالی بود، ولی ببینید موازنتی خوب دارد کریستینا و در پا خوب خود رو احساس میکند. البته نزدیک است مدینه قربانزاده برای گذشته کردن این رقیب و همین حالت رو ما انتظار بودیم و بس. دوستان عزیز، بالاخره مدینه قربانزاده از همان حالتی که ما بیشتر میگفتیم و چون او خودی اون نیز اخلال آورده بود، یکی از پرتافت‌های دوست داشتنیش است، این حالت برایش امتیاز پهلو رو کفالت میبخشد. 100 احسن آفرین. 7 6 5 4 3 2 1 و این شماره ها پایین می شوند. موفقیت و ظفر به مدینه قربانزاده نزدیک می گردد. صدای وقت و استقبال از پیروزی از سوی ورزشکار بانوی ما. او با مرحله نیم فینال می رود. دوستان عزیز، این است زیبایی گشتینی ملی و این است هنری عالی پهلوان دختر ما که نام او را مدینه قربانزاده است. واقعا ایدی حقیقی و تنتنه بسیار هم کشاد و زیبایی گوشتینگیری در طولانی برگزاری اولین قهرمانی جهان بر اعلی احساس می شود و دیده می شود.